MPSC a hian tun ma hi chuan pressure hi om ngai lo tlukania political pressure hi a om ngai lo khop maya security chuak ta pakhat chuanin mi pakhat chin hol kala hria tia tin tun ma staff an tlem lai poti sual nei mang ngai lo kha tun nuwa tun hai kum ni kha chunga heti za zet ti sual nei tamai hi chu inge mo chu om deu mo chu pressure na tak hi chu a om mo chu kan ti devani tun mai ni teng hian ti sual ngai tat lo thlatin deuh tho correction da man siam ani ringot a hi kaprin vek seng lowa atam lu tu ka an mani website a khan han sar sa han correction dam tin an sar se ula atlar tur mai ni nga ma sain voina journalist zom tak tak te helai muna press conference local te kan lom hle mai lom thu kan hril chewa kan thu lai la te thata ka min puan sar sak turin kan ngen chewa tin NSUI hianin thu lai la kan ron ni sel don ramtan zirna ti ma son turte thalai ti ma son turte in thu lai la kan ron ni sel dona chu tianga chuan in thopuina mang bok khan kan be sei don kan han ngen tak meu chewani ke hi silal hriat puya kania NSUI National Students Union of India Mizoram State president nilai mek kania kading lama thu hi engineer sang shrima MPCC spokesperson ania tin ka velama thu hi dar mingliana pateya ania NSUI Mizoram kan vice president ani voina hian tun naya MPSC nalak dan chungchanga thil fello tak tak te mi pui hriata han puan chua kan du'a Mizoram Public Service Commission hian meni som pathum nimin PMA sang hi som ni paruk khan junior grade of MES Mizoram Engineering Service Combined Competitive Examination 2025 final result anti chuaka avai mi somruk pangan tlinga hetiang hi dispin sang sang an tlin dan ani PWD a hi som paruk an tlinga power electricity a som panga PHE a som pasari civil engineering a som pali electrical engineering a pariat electronics and communication a hian pathum mechanical engineering a panni an vai in soitongin somruk le panga anni heng singa hian electrical and electronic engineering wing bi ka hian advertisement a post sari lak turati vek ani line mi pariat recommend titlin anita ti chuan atik lo tin hriat chule ta ka fangin meni som pali changni som ni paruk nimina khan MPSC chuan thu pha choina press note anti chuak ani kha result chuwa to chu siam that angai tur thu tarlan ani final result atling mi pariat zinga pakhat kha atlale don tinani hetiang bok hian February ni sang ni som ni paruk akhan MPSC hian MCS Combined Competitive Exam 2025 result anno ti chuak to chuta chuan thil fel lo omin state dangami Manipur lama Mizo te aron tlinga chu po chu siam that ni in ti tlak le anita ani hei mai hini lova thil dik lo hi thil fel lo hi MPSC a hianin tun hai chhohen an na san le maya he tuna kan soi thil panni thlathum chung lekin exam lian tak tak pannia MCS combined exam ale engineering service combined exam thil fel lo thil dik lo lian pui a om ta ve ve chu mai ni lova nikum January sang hi somni panga January atanga kumin tun hun thleng hian Mizoram Public Service Commission hian until ti diklo siam thatna lekha correction dam hi tum som le panga zet an issue to an website en theina oma om je chu tun nai kum khat le thali chung hian MPSC hian thlatin deuh tho ti diklo an ne awangin anin siam thana an ti chuak tina ni hei hi apoi le maya MPSC history kan thlir wangwang point hetiang khopa ti sualna sa hi a om lovin kan hria chu ngan ti sual ho zinga chuan mingle address han ti sualte tin answer ki diklo te atam maya chung te po chu hei hetiang hian kan han print chuaka answer ki diklo
te hi tun tum mai ni ro po hi om fo vani tin qualifying mark an notification a mark somli mutling chin tling tura ti ani line an siam that le chon som thum panga ti te ani le a ti khan heng te po ming le pa ming je dik lo te ni a then khat chu interview tura tling vek to an ko to ma se an han en chian le minimum qualification lo phasi lo pai le tak te po khan omani khang kha chu ani na taka chon atan ti ra tlangal tu an ni a thui tak thleng to sia an tla le kha an khong e thlak rolin MPSC service that tok lo na atar lang le a hei phei chu syllabus siam that na ni a notification chu vek to nuwa ti hian corrigendum an siam le ani hetiang ani awang hian heng an thil ti sual sang te hian MPSC hlut na hi adin munin na sa takin apot niam nin kan ria an mol phone sa tak zeta hetiang zeleni chuan mizoram mi pui te abik takin thalai sir lai na zong lai mek te MPSC kal tlanga na dom tak nei tuma rim tak thok mek te hian MPSC an rin na hi atlan niamanga ezon na konga thalai te bedon na sa tak athenang ti hi kan lau tak zeta NSUI chuan chutiang ani lo nan chuan the top chua kan tumani chu wangin MPSC han tun haya an thil ti diklo sang te hi ngun taka chuin huai sen takin siam thaturin mala thei se ti hi kan du tak seta chutiang ti tur chuan MPSC ho tu te kan phut bokan tin ZPM sarkar limte December ni sang hi le somdi pathuma khan assembly session a kan siam zom tak pulal do ma hian MSSSB thia ani tur thule chumi ruala MPSC thuam chak antum thu war takina soya ama me ni lovin an media team te point mi pui ma voi duelo an soi boka tin enga mo chen chu athuam pon thuam chak ve deuh ni ngei chuan kan hria chuti rual chuan an sarkar nu a hetiang taka MPSC na tun ma ang lo taka ti sualan nga tamei hi amak kan ti a MPSC hi an la thuam chak tok lova ti ngai ala tam hle ti alan rualin hetiang taka ti sualan nga hian MPSC constitutional body India constitution nuaya thunei na sang nei lak an nalak dan le an service zong zonga pon lam le politics na chim buai thei mi lo tura ngai hian pon lama tangin pressure na tak andong tai mani chu ti hi ril ruwa omani tin MPSC hi tum ma tangin mizo thalai te ezon na lama base na me cher chitu aloni to thina MPSC nalak ani chuan fair tura ngai ani a amai ro chu tunang kan din huna chuan thalai te hian rinna an lowang ti kan lau tak cheta tu nuwa hetiang ti sual na salu tu khichu thleng to lo se kan du tak zeta hetiang thili a thleng le ani chuan NSUI point na takin ma kan na chun zom don ani MSSSB a staff ho te pokha a staff te ni lovin a post ka hi an laveka MPSC hian chuan a staff kha an la thar nin kan thria ti chung po chuan ti hian an la noya tin exam turan nga boibui turan nga em awang hianin anin dailo deuhleng nin kan na hria chu wang chuan tuna po hian post som an dil bel meka chu po chu sarkar hian ti hlotin sakrang thei sela chu kan du khop mai MPSC a hian tun ma hi chuan pressure hi om ngai lo tlukania political pressure hi a om ngai lo khop maya secretary chuakta pakhat chuanin mi pakhat chin hol kala hria tia tin tun master fan tlem lai poti sual nei mangai lo kha tun nuwa tun hai kum ni khachunga heti za zet ti sual nei tamai hi chu inge mo chu om deu mani chu pressure na takhi chu om mani chu kan ti devani tun mai ni teng hian ti sual ngai tat lo thlatin deu tho correction da man siam ani ringot a hi kaprin vek seng lo wa atam lu tu ka an mani website a khan han sar sa han correction dam tin an sar se ula atlar tur mai ni tin until ti sual hi a thani chu an sarki diklo te pe kha chu poilu tu ka aki diklowa a local thui man phei kha chu in tam tak a hi sual the tin voinia kan tarlan official an ti sual
an taran ni kher lo hi social media hian phun nei na sai me mai ni tuna nimin chungchanga thil thengan post a pokan share ula chu po anti su zut mai ni hemi a civil service aspirant ho tak tak phei so ni soi turun na lu tuka tin MPSC a na lockdown system ang chi te poi siam that ngai chu la tam mai na kina khala ki kana shoot le don nia tunlai competitive level sanga an kalpui to ngai lo anga thil la kalpui hin na nei nol